20 дона айфон чиста барои шумо. Барои рабурд кардан медонӣ чӣ кор мекунӣ? Не билет мегирӣ, не хта азоб мети 300-400 каста подписатсия мекунӣ, як кор мекунӣ. Ассалому алайкум дӯстои азиз, бародарои ман, апа ва хоҳаро, ҳама каса созакен, хубакен, шербачо. Гапа кӯтоҳ мекунем. Черои на, дӯстои азиз, 2 дона айфон чиста барои лайк ва комментарияи шумо. Ана иҷа 18 донаи дига айфон чикор мекунем бародаро? Дар комментария стилкаи телеграми мо ай бародарои азиз. Чиста медроем дар телеграм подписатсия мекунем. 10 рӯз пас ровна ҳамин рӯз засикат мекунем. 20 000 подписчикш мекунем. Тамом шерои нар медроем ай телеграм дар прямой эфир дар ютуб вибр мекунем. 18 нафара соҳиби айфон мекунем ва 2 нафари дигара ай ҳамин видео барои лайк, барои комментарияи шумо падарка мекунем. 100 та комментария мекунӣ, 200 та комментария мекунӣ, шанси тира бисёр мекуна барои бурди телефон. Ана 18 та дига айфона чиста телеграм дар комментария силка закрепитай медрой подписатсия мекунӣ. Тамом бародари азиз, 10 рӯз пас 20 000 подписчикш мекунем. Медроем дар прямой эфир вибр мекунем. Доставка любой ҷои Тоҷикистон, Россия, Казокистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон роӣ мекунем. Шанс та ай даст нате. ҳозир худаш бародари азиз бидро подписатсия ки, комментария ки, лайка биза.